Yes bakunzi ba filime Feruje no munsi ndabazaniye amakuru no munsi ndabazaniye inkuru kabisa ishushe kandi iryoshe kandi ko muza gukunda cyane ndazi ko iyi nkuru muntu wese ukunda filime Feruje ndazi ko ino nkuru uza kuyishimira uza kuyikunda cyane uza kuryoherwa kabisa icyo ndagusaba ni kimwe gusa no gukora subscribe no likinga video icyo ndagusaba kandi no kuyipartage kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi ishikire benshi ndazi ko ino nkuru waruyikeneye muno mwanya ndazi ko ino nkuru waruyishaka kabisa rero ndibaze ko wo kwicara hamwe ukayumviriza wamaze kuba wamaze gukora subscribe rero ndakwibutsa ko muri kumwe na Jewan Boy Varaskira iyi ni Miracle TV 257 iki ni kiganiro Burundi and Talent cyaganiro cy'amakibazanira amakuru ajanye na filime amakuru ajanye na comedy amakuru ajanye n'abaririmbyi aba hano iwacu Burundi rero ndakwibutsa ko uno munsi nje kuvuga kuri filime Feruje amakuru kandi mwari mushaka cyane mwari mukeneye gose rero tutarinze guca hirya no hino reka ndakwibutse ko nyene filime ariwe Mr Nsoro Mr Ribat Mr Ira umwita amazina yose ushaka nkuko yari yakoreye kabisa ukora yafise yamaze ko abitangaza ko isezo ya gatandatu mwari mushaka sezo gatandatu munyotewe muri benshi sezo gatandatu mushaka muri benshi ko igiye kuza vuba mu itariki ngiranda kubwire ku munsi ngiranda kubwire n'igihe ngiranda kubwire hano igiye kuza vuba yamaze ko bishira ku mukono yamaze ko bisinya ko agiye kuyizana vuba yari yaratangaje ko azo hagati ya sezo gatandatu na sezo gatanu azobanza kuzana filime atiri waravuga izina ariko yamaze ko bihindura avuga ati uko biri kose mu misi ngiye kubanza kuryohera abakunzi ba filime Feruje narijyago muri benshi mwavuze ati filime ntiyohera kujya kuntu aho mwagiye mubona ko sezo gatanu yaheze twumvise urusaku rw'urusoro nkuko menga Ira baramurashe abenshi bacavuga ati hamwe filime yohera nkuko Ira twoca tumukura kamaboko Ira twoca tumukura ko icizere kuko filime yabayimaze nabi cyane rero ati ntakiye kubagishiga mu rujijo ntagiye kwasigara ibyiyumviro byinshi ngo mwimviriye byahereye canke iyo byigiriko birabandandiriza ati agiye kubanza gutunganiriza neza abakunzi ba filime Feruje aho yamaze ko yandika rero ko igiye gusohoka muri uku kwezi kuza mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri filime Feruje sezo gatandatu mugiye gutangura kuyibona kuri kurubuga rwa Nsoro nibaza nimba uri kurumviza no makuru ukaba utarakora subscribe kwa Nsoro uri kurahomba cyane nimba utarakurikirana ino filime nayo uri kurahomba kuko ino filime ni filime nyotewe n'abantu benshi ni filime ikundwa n'abantu benshi ni filime yizewe n'abantu benshi kuko irimo inyigisho irimo amakuru meza yigisha abantu benshi irimo ibintu byinshi irimo ubuzima mu bisanzwe irimo ubuzima ku wayikurikiranye neza rero nibaze nawe ko nimba uri kurumviriza no makuru utarakurikirana filime Feruje uri mu bantu benshi ariko arahomba hagati yaho rero ndagufitiye ahandi makuru ava mu gisagara ca Gitega neza na neza ku rubuga rwitiriwe Gitega Films ayo makuru nayo avuga gute ayo makuru ariko aravuga ko filime mwatangwe kuba mukurikirana bamaze gusohora igice ca mbere filime bataziriye aga iyo filime bagiye gusohora igice ca kabiri vuba cyane bagiye gusohora igice ca kabiri parti ya kabiri igiye gusohoka vuba ndibaza warakunze parti ya mbere kuko ari parti yigisha cyane mu bijanye n'urugo rwa fiançailles urugo rw'abaje abantu bakundanye biteze gushinga ingo zabo iranafise n'ubutumwa cyane ni ku ngo zimaze kuba zarubaswe cyane no ku rukundo canke no ku rukundo rukiri rushasha rwa rukundo rwa copinage sivyo irafise inyigisho iyo filime bataziriye aga ni filime iboneka neza muri intro itangura umenga umutipe yitwa Set cyangwa DJ Seso mutukushaka ariko muri filime uraza kubiriza ingene aza kuba yitanaho ino filime biriduboneka ko ari kumenga ariko arahamba umuntu ariko mwidonido ukabona ko filime uwo mutipe yari yarishwe n'urukundo kabisa yarafise urukundo rwishi yarafise umwana avyumva kumwe agomba kwitwarira ko uwo mwana nawe yikundira abashuga daddy yikundira aba diaspora yikundira n'abandi benshi hagati hambavu yiwe maze bibiza kuba intambara ingorane ni hatari rero ndibaza nimba ino filime nawe utarakwikana usimira ku rubuga rwa Gitega filime wandika Gitega filime maze ukatangwa kubona filime bataziriye aga ino filime uraza kuyikunda hama ucuba muri benshi barindiriye parti ya kabiri ndizera ko amakuru ndiko ndakuzanira ari amakuru aryoshe warukeneye ari amakuru ahimbaye warushaka
bino bintu bigenda biryoha bameze neza bagenda bihimbaye. Andi makuru nayo tuzana tukuye hariya kwa Fanny Ravine muri Trufa Films Company atubwira ko filime bataziriye Mwamikazi parti ya mbere sezo ya mbere yaramaze kurangira, ariko vuba cyane mugiye kubona ngo sezo ya kabiri, kandi akabonisi rero abamaze ko yabashiriyeho ni uko filime Mwamikazi igiye gusohoka kabiri mu ndwi, kuvuga ko niba mwara muyironka kuwa mbere mugiye kuyironka no ku munsi wa kane cyangwa kuwa gatanu bibaye no munsi bazaba bahisemwo, ariko bakubwira ko bagiye kuyibaha kabiri mu ndwi. Ibyo navyo nibaze ko ari ibintu by'abafana benshi bayo bari bamaze iminsi bandika ku makomantere kuri iyo filime mwari mwari mushaka, ariko nizere ko amakuru mwamaze kuba muyumva ko Fanny Ravine yamaze kuba yumva ibisabo byanyu, avuga ati nta kunyoteza abafana, nta kuja kure y'ivyimbiro by'abafana, kuko nimwebwe mutuma twitwa abastar, nimwebwe mutuma twita amazina mutwita, kuko tutumviye abafana amazina yacu muzu yasubiza hahandi mwayakura maze twibagiranwe ukamwe ngane twigeze duca kuri zino mbuga. Rero Fanny Ravine yamaze kuba yumva ibisabo byanyu, avuga ati filime Mwamikazi ngiye kuyibaha kabiri mu ndwi, igice bambesezo ya kabiri igiye gutangura vuba. Ku munsi wa mbere murashaka gutangura kuyibona, nibaze ko muzoyifilinga, nibaze ko muzoyiryohererwa. Nimba rero nawe utarayikwirikirana canke nimba utarayumva, wosimbira ku rubuga rwa Fanny Ravine officiel, hama ugatangwa kurikirana filime Mwamikazi, aho bamaze gusohora sezo ya mbere imaze kurangira ama episode yayo yose, bagiye gutangura gusohora sezo ya kabiri, ugiye gutangura kubona kabiri mu ndwi. Rero ndakubwira ati amakuru nkunda gushikiriza nayo, ndakubwira ati ugira aho ubahwe ni One Boy Valaskira from JT Paradise, mwari kumwe. Iyi ni Miracle TV 257. Ndakubwira ati ntiwibagire gukora subscribe, ntiwibagire ku likinga video, ntiwibagire gukora buri kimwe cyose YouTube gusaba ku rubuga rwacu, kugira ngo tubandanye twubaka umuryango munini wagutse wa Miracle TV 257, maze ibintu bandanye kuryoha, bandanye kubusa neza, bandanye kumera neza. Ndagukunda cyane. Ni One Boy Valaskira. Ciao ciao, hasta la vista.